हाउ सुन्तला यो के हो यो के हो अरे सिट्या स्याउ होइन सुन्तला के गरे यो के हो बाबु बाबुलाई के भएको छ न्याम न्याम भा मिठी भयो यो के होइछ मेरो घोरलाई कनिलेको चबानीलाई अड्केलाई नि के हो बाबु के खाइछौ नेम नेम खाएको हो यो के होइछ बाबुलाई केही चिज मिठो लाग्यो भने न्याम न्याम बन्छ हैन त मिठा चिज जति न्याम 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 के खाएको बाबु बाबु ओइ भ्याइयो नि न्याम न्याम खरानी सीताको हातले धोइदिए